bilin var yemeye, arunamız var yemeye. Çay bilin var yemeye, arunamız var yemeye. Şoreşkeri kar yemeye, şoreşkeri kar yemeye. Behem beri van kaynımıza, behem beri van faşistan. Şoreşkeri kar yemeye, şoreşkeri kar yemeye. Behem beri van kaynımıza, behem beri van faşistan. Hem şureşker dil çeperin, zıkakaka bir baverin. Hem şureşker dil çeperin, zıkakaka bir baverin. Geçulavık ref ref verin, geçulavık ref ref verin. Lehem beri van kaynımıza, lehem beri van faşistan. Geçulavık ref ref verin, geçulavık ref ref verin. Lehem beri van kaynımıza, lehem beri van faşistan. أولتي بباغ رشي بجي منها ببدل غشي. أولتي بباغ رشي بجي منها ببدل غشي. أم شردين بشورشي، أم شردين بشورشي. لهم بري وان خين مشا، لهم بري وان فاشستان. أم شردين بشورشي، أم شردين بشورشي. لهم بري وان خين مشا، لهم بري وان فاشستان. گلک سپاس گلک سپاس اول حسن بله تماشاوانین هجاج برنامه رنگ هنر دم باش از هیویدارم که اموی هفتیجی برنامه که گلک خوش و گش به هفره درباس بکن اجبر که ایرو دو هنرمند دو مهوانین منین عزیز و طیبتی جی جوان مهوانین منه حسن الچن و خمدار ام بجین هون گلکی بخیر خوشی سر چاواتن صافی گلک مامستا صافی ايه ولا حسن شاوات شيء قالوا هون زكي فارقين ناش كيلك فارقين از باورمون هر دو شيء فارقين بله زكي فارقين ما زكي فارقين مملكة شكسبير راسته ولا حسن براستي يعني bağlama و gitar يعني ولو ملوديك پر خوش اوتانتيك درد كبي بله بتايبتي از بيجم خباطات يا موزيك ده هنرمنديه ده اموراتا گیتاره نفسه بله نه گیتاره ما مثلا نها گیتاره هوا خم در آتشی bağlama ya جبلیوی جبر 20 سال برای من ریتمی داد است موزیک کر ها ریتمی اربانه پرکسیون وار حاصل باتری ها بله او ساندی بردوام کرد بردوام کرد ساندی بود تنبور باشه ولی حسن اف چند ساله ولو کارو باره خو و از بیجم خبات خو تدای سر موزیک آنها چه دکی تخوازه چه بکی کوه هری ت آنها لکودری کاهنک هم تماشاوان و همش ام دولو نیز ده ام ناس بکن بلی فارقینی ما مست از 2070 دست به کار موزیک کرد وکی تنبوری از چون پرورده یاوی و خیلی وی چند سال سال بردوام کرد لطبی سازی ما استانبولی لنچمی دوام کرد مکومکی آوا کرد سال سردادر باسون مکومکی آوا کرد وکی کولکتیف کمکی مد موزیک توپلو وکی وی نوی ترکیه من ناولی دانیت بو و اما کمدا ام خبتین ام 4-5 هوال بون 4-5 کس بون او کم بکوه چو آنها لکوی هوال عسل حد کی جان هنرمند تید به مهوانین متقص
yani komeki de cigirtiye li mixabin bitenetin dibin meyvanên min. Ana havel Hesen sedema va belavkirina koma çiye ez dixwazim hinek em vekirî jî bêjin. Heke ku ji kesan re an jî ez bêjim yekul pêşiya ve bûyî asteng, bûyî kelem ku neheştin ku hûn wê xebata xwe ya kolektif hevpar komek û hûn bimeşînin. Sedem çiye? Ev yek a doğa divê hinek vekirî dîsazê divê meriv hinek tişna jî veke heta ku meriv karibê çare jê re bînî ne wisa çareserî jê re bînî. Rast e. Gelo ji kesaye ev problem çi ye? Mamosta esasî komê kom gerekî karekî zaf zahmet e. Hayat vê jî zahmet e. Çima zehmet e? Kom zahmet bûna wî hayat li hev dicibî. Hayat li hevala hev dicivînî. Xênê wî ti repertuarê awatkî tu wê repertuarê bi rojan tu serê dixebitî dê heval ji adist dibin. Dibin yanî em herin asteke dinê. Yani kemasiyê me çê dibin, amûrjenê me jî çê dibin. Yani dixwazî herî hayê astekî din jî mesela ji ber wê hilê Yani berdewamkirina komê tu bê zehmet e. Zehmet e, gelekî zehmet e lê ew qajî xweş e. Xweşbûna wî jî heye. Ana haval Hesen damezrandina komekî rast e ne hêsane. Gelek zor û zehmetiyê xwe hene ez bêjim dihêla ez amûra de dihêla repertuarê de dihêla çêkirina ez bêjim repertuara ku meriv kîjanê karibê hîn bêhtir lê bilez û bez karibê bibe bersiv. Lê ez bêjim sedem ne ew e. Sedem hişmendiya me ye takekesî heye ya. Ew ezî takekesî şexsî mesela ez belki hevalek ji hevalekî hinek astayî bilindtir bê ama ev jî heye. Mesela em her tim xwe difikirin. Bêhtir di aliyê parvekirinê de, bêhtir di aliyê keddayînê de, bêhtir hevdû tamamkirina hevsenga komê zevtkirinê de ti hewdanên me çê nabin. Lê dibe wextê ku mesele dibe kes meriv 24 saetê xwe şev û rojê xwe meriv xwe dide wê kedê. Ev jî rastiyeke wa koma ye. Wisa ne wisa ye? Valla wisa mamosta rast e ev jî heye yani komê rast e wekî kesaya tenê ji xwe bêjim wekî Herî wek kes yani bi tenê ez xwe xwe bi pêş bixim û ez bibereqim wan nasî ew jî ji li gor min yani çawêjim temelî wî tune be te heyacî kîlo dê diqede. Ewa wî diqede. İşte mesele hemî ev e. Ewa wî diqede. Xwe pêşva naxe yani komê re esasî tu bixebitî xebata komê gelekî baş e ez komê ez gelekî pîroz e ji dev başbûnê jî berne yani. Komê da fikrê min heye, fikrê wî heye, ê te heye, ê wî heye, tev li hev em dicibînin, strana me çê dikir. û tiştî xweş bi hevpar derdkeve. Bele bele. Ruhekî mesela ez bêjim ruhekî hevpar derdkeve. Rast e. Yani divê meriv wê kedê ji bîr neke û meriv yani meriv karibê di her zor û zehmetiyên jiyanê de yani bi taybetî huner hinek ji wî karî zortir e jî. Lêbelê nayê watê ku illa meriv tiştekî wer û li sivik gerekçeke hînceteke piçûk meriv derxê pêşiya xwe meriv bibe sebeb ku meriv wê komê ji hevdû bela bike. Armanca me ye yekemîn divê ev be heval Hesen. Vekirî zelar Kurt û Kurmancî. Çi dibe bila bibe meriv wek kes karê xwe bi pêş bixê, amûra xwe bi pêş bixê, repertuarê xwe hîn berfirehtir bike, meriv binivîsê heta melodiyê wan meriv çê bike. Lêbelê di damezrandina komê de jî her heval xwedî rol û misyoneke xwe ku bileyzê naleyzê. Divê meriv wan hesta carekê jî zeft bike ku meriv karibê ji vê civakê re ji vê çandê re kedekî bide. Meriv karibê bibe bersiv. Tew nebe vêna bêlim ku çar kes em werin cem hevdû. Em hevparîkî, em ruhekî, neteweyîkî, berpirsyarîke xwe ya civakî em zêde em war wilo em nayexine bar û piştî milê xwe em nakin. Aslında şarşiya mesela me beqala koma kir şarşiya me mesela hunermendî ez gişayî bêjim tevayî dibe ez ê bi fikrê wisa wekî qezancî dibe ez ê şura qezanca min eviya çê. Hunerfiroş îdî ew dibe hunerfiroşî. Huner nayfiroşan. Rast Me nayfirotanê huner ciyê xwe ji bo civakê gere te hunerê çê bikî. Îro civak tune be îro nikarim hunerê çêkin. Rast e. Mecbûr kêm ê hunerê çêkin. Rast e. Ê baş heval Hesen ka em derbasî straneke xweş û geş bibe. Bele em
استناكيوي دملكيه مي كلام بکار بیانه بیتانه دیانه نکوی ما بره ما مزلامن دیانه نکوی ما بره ما mezelamın diyene kata seni sebkeri to virabkeri to mu virane sono ez çayın karkeri تو می‌بینم سانو از جای این کار کردی جایلم کاتسونا متینا کافردانا متورا وکمسو سانمان ناتینا متورا وکمسو Sanmanına teyna Kata seri sevkeri To virabkeri To mu virane sono Ez cayın karkeri gelek spas gelek spas hava hasan دماکو هون از بیشم دخواندنا استرانین دملکی ده زحمتی می چی نه وال حسن؟ دالی دواب ده زحمتی بی یعنی هون بس جبر دکن آن هون دخوازن وان حستاجی هون بدنه ده هم جبر فکر هم جوی هستی هستی جی بنظمان yani زحمتی وی چی نه؟ زحمتی لگور من yani تنه زحمتی و تنه زحمتی و تنه جبر کرنا بیا هوار حسن مثلا بطایبتی وک هنرمندکی کرد وک جوانکی کرد وک از بیشم لکردستان ام دجین و چما گلو آمورات تا از بیشم هنه دالی روز آوایده یعنی باطد بیجین یا چما مثلا تا اوهل بجارد سدما و چی بو آنجی چه هستین تا چی بون کتبر بوه و بره ما مستا وکی
خواهی ifade کردن شاویجم یعنی مدگو مخواستانه با که رنگ کردستانی که هم باتی رجلا و همجی وکی رجلا تناوین اوی وکی سنتز بکم وی رنگی وینم زمان یعنی خوبی رنگی مثلا ifade daha خواه ifade دکم یعنی bu من bu konuda daha çeter devide. Var Hasan mesela hun ligori dengi خواه enstrümana hun dilbijerin an mesela az bejim belki az dixwazim العربانه بخم انجي البلوري بخم انجي الماي بخم انجي از بيجم از الجراي بخم يعني هون لغور دنگي خو هون از بيجم اموره هون دل بجيرن ان يعني من حجبه كر بهتر ميلوديا بهتر دنگي و كلام جدلتي جدلتي معرف شو هذا معرف صار بربيد شه وبمر موسيقى وي طرفي صوت شه لگور مجی از چون تنبوری جی مامسا پرورده من تنبوری یعنی ها فعلا بلاد شوت نفهم کردن از نکو الهمبر گیتاری ما عطنی ویچی پر خوشه وکی اساسی وکی بنگه کیه بنگه ها موزیکه جویا بنگه ساتجه که yani فيادا مثلا daha rahat أذكرهم استراني غبسترم daha أو دنگی و نرمه گلو یعنی لگور هر دنگی دبه مثلا تکاری ولو بلند yani تیز در کبه گیتاری تکاری نه ben olmazsa Türkçeden dengit tabakası tکاری savستریم olmazsa گیتاری باش اول حسن بدیاکو ام بولو مجدر وجهینک مساحبت کر تهنک قالا از بیشم برهمن خواه کر از باورم تو بخواجی تدنویسی آنجی هوالین کو نویسی ماسترانه تهرین ددن هوا هونجی اشته هون ملودیا و هون چه کن از باورم صحبتك بخواجی هون مدر باز ما مسته یا اساسی 2012 وانا دا وانا دا من استرانا دا من نوستان شقر لوگوار خوانا مالی من نوستان موزیکی و ملودی و مچید کرد همون استرانه ما سواکی گالری جی جدایی که آقا باقی خوشی مدگرته استرانا دا من اوی گالری کیفانه که ازی وکم ببره پیوه خوش بیر نکه دمالبات ده هنرمندن وک دایکات باوت بریت آنجی از بیجم خالو آپنت یعنی دمالبات ده هنرمند آنجی استران بیج تقاز هر کردک شخوا سری خو استران بیجه که یعنی تقاز هر کس ده بیجه لیب تایبتی تشتكي والله تنا افيا وكي الرحكيه يعني افيا يعني وكي الرحيه كي بمرة مثلا افيا المالبطه ماذا كاستنا يعني تقد نديت دايكات استرانغوتي دايكا استرانغوتي مرة دلوران دستريها وغني بافي ماجي مثلا مالجند دعوات شيدبون شيف بيركادا مثلا شمالا کالمالی خوانا دنگبیجی گوداری دکر شاکرون işte دنگبیجی نیکافون ما گوداری دکر ملودی گلک خوشتراتنا yani خیلی ویژه ما مست دعوتم گنده ما دا دروا زلام سادسترین زلام تنه دستراندم دایگی دسترین 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 دروا دعوتی خود کردن او سواکی مرا هیک هزکی آنها او چند مایه گلو از بیشتر تایبتی الفارقینه ما مثلا فارقینه هنا گنداز شده به هناك للنافند ايدي حبيبنا ايوانين الصالون ونزانم تشيو و ما مثلا قال سران اوي شكل بله از نا يعني هناك وجد خوز سران ما بشي بكم هناك وجد خوز يعني ما بصوب براحتي جيكرا لنا رينا الجورمن موسيقى شيتكم الموسيقى مثلا شيتكم الأولى قدام قدر كنا هذا جوي موسيقى هذا الشباب سرنا كياجي موسيقى كيدني أدري تنابا يا أثر دستكنم أشكر على الجور خستانة هذا المسينم باشا الحفلاجي باربتكم الجودار ديكن يعني تنيريني واجد دستين خيني ويجي
که از نکارم جویره مثلا از ج وکی جوران و جیمه مثلا فرکی و صوبه احمد خانه سیدایج گر خوین یعنی تا او دیوان وان پرتوک وان رومان وان هلبست وان یعنی تخواندن از باورم خواندی ما مست یعنی اوسا تواهین ها نیم خواندی مل ل تماش یعنی ل مل رهانتی یعنی او هاوی کسرانه کی ملودی من هبو من اوجی کر هلبسته که فرکی اوسا هبو میشخور کرستران من چه کی کر با کی پروفسیونلی اما پارو نکریه بلکه جاره که من برنامه رنگ هنری ده تیپ خونی نه یه باش اموی مزگینی جی بدن اجبار کود پیش روز ده از باورم هنگ خباتین تی دنجه هنه و از بیجم وسترانی سری خود بخوینی و کلیبه که خوشی جره وری کشاندن نه بله مثلا ام خوزم وسترانی جی برا والله اما گلک به کیف خوش ببین صوف آگروهن تقیتو او مایمن بخیتو آلو هلیک بخیتو ای زور و زور دستامن آگروهن تقیتو او مایمن بخیتو آلو هلیک باخیتو ای زور و زور دستامن برینو دمر سالی زمان خیر بنزه تزمان برینو دمر سالی زمان خیر بنزه تزمان کردم کوی کردستان وی دیرو بن دستامن کردم کوی کردستان وی دیرو بن دستامن من را هرگه دایی تو دیا دور درایی تو نلوان اردایی تو ای تو اردو بستامن من را هرگه دایی تو دیا دور درایی تو نلوان اردایی تو ای تو اردو بستامن از بلبلم قالو تا تصار گولم دنیا با از بلبلم قالو تا تصار گولم دنیا با لمن راوه نبیها ای مرمو قستامن لمن راوه نبیها ای مرمو قستامن گلک سپاس سپاس خوش مامسته براستی جی هم گوتن و خواندن تا پرژی خوش خواند کی اف چکر با هلبست؟ هلبست یه فرکی وسویه فرکی وسو موزیکشی آیدیم بو موزیک من شوپان ده مذاکرانه که جانی عجبا اله وره مدی ستران کردستان نوست هلبستاوی مره مدی یعنی قلا کردستان که قلا جیرو کهید که تا چند داید که مگو ایویاره اوستان مگو برا ویرچه پر باشه ساعتا دا گلک خوش اول حسن
yani vak hünermendeki Kurd vak civan mesela müzika Kurdî de dixwaze çi bike çi ez bêjim te çiqas bar û piştî wê te helgirtiye ser milê xwe hedefên te çi ne tê dixwaze bi ku ve herê te dixwaze çi bikî hinek wilo karibê bi kurtasî ji me re vebêjî. Yani mamoste Vega Efan Hesen bû berê. Aniha her kesekî dixwaze ku her tiştî bike. Dibe ku meriv destpêkekî bike lê divê ille teqez armancik meriv hebe ne wisa hedefek meriv hebe û ew hedef jî ew armancî divê mezin be meriv bihêvî be ne yani teqez wextê ku te ev amûr û te kedî ser vê riya hunermendiyê de teqez xeyalên te jî hene ne dinya te jî otopyok jî te piçûk te ava kiriye ez dixwazim tu ji me re vebêjî. Yani xeyalê min yani ez dixwazim bigihînim astekî daha çêtir, daha baş, daha profesyonelê ez dixwazim çêbim. Ama evî karê ku ez ê bikim jî ji bo civakê. Ji bo civakê. Ez dixwazim yani nebim yani wekî kesayetekî. Ji bo civakê ez dikarim ez çi bikim. Em vî barî daye ser milê xwe. Ji bo civakê ez yani ji bo mesela civakê de ez çiqas dikarim bim dengê yani dengê wan tiştê ku bêjin gotinê wan ez çiqas dikarim bim ew. Yani armanca min tevayî ew e. Yani ez dixwazim bigînim asteke dinê jî asteke daha başî. Daha baş. Heval Hesen mesela ez bêjim li dîroka me ya farqînê ji xwe ez bawerim tu baş dizanî. Yani kurayîk çandê dor de pir xurt heye zanî. Belkî mesela em heval şiyar jî çiwe ser dilovaniya xwe em jî rêzdarê bi bîr tînin. Ji bilî şiyar mesela ez bêjim hani warulu deng çend dengbêj jî warulu ji farqînê me guhdar kirine çandeka farqînê bi serê xwe mesela ez bêjim her gundek jî yani naşibihê wî gundê din لبري چند کویا ولو خروجی هیا ولو خاص هین کسی که دست ندایده و هنرمنده که جوان که هولدانین تا آنجید پیش روز در تشته که وها کود لیکولین بکش از بیشم یه تمنی و مزن دایی که خو دا پیره خو با پیره خو وان سترانین خوش اوتانتیک از بیشم گالری کود شاهی ده شینا ده دعوت ده دما ریویتیه ده افستران دگوتن تقاس بگا بنگه خورد هیا هولدانین ته هنه گلو پیش روزی کوته وان استرانا وان ملودیات برهف بکی و رنگه کی روب کی نوت بدیه تو نبی yani ben ahna ben evjid zani yani vak her pevra hünermendekiye her pevra az bejim dengbejkiye vak civakiji pevra mahamiye ya le taybeti peşenktiya ve tizani hünermendikin kelim ke rast tamam olsa وقتی که من سریع جیگو شدایی کامن باوی من وانسترانه می ایکو بوشبنا نیم و شرطنه هندانه بن یعنی موانسترانه مثلا دادن من هنی مجوان گرد میگو از شرط یا بوکی تارز کی خو جگر را پاره بکم او من هنه یعنی فکری من رمانه مهنه لسر از لیکولنجی ادکم یعنی از بکم جی لید کم جی یعنی کاستان جی دست مده هنه یعنی هنه وکی جهرم فارقینه و استان دست مده هنه از سر جی خبتم هو حسن گلک هنرمندی مثلا دمان کو ستران گالری کس نزانه جی عالیه کی و آنجی بنویسکی جی تونه بدفکی هاتی حیا روزا میا ایروین لبلی گلک هنرمندی ما یعنی از بیجم دویالی دجی هنک به پیوان تفدگرن مثلا وان سترانا جایی درکی بهیست یا دینی لگور خوا فرماته که رنگ رو که دیده و بنوی دجی دویجه یعنی گوتن موزیک دقیق عیده خوا yani müzik dibe ko şuxar gorak mı ama avan gotuna na ev gellerine anonimin avan strana vaki jibaki le gündal harama atna gotune yani evya kas rol khulana kevaki mal yani li am dibinin yani mesela gelek merif kare bahazara merif kare bahazara minaki vusa merif bede u hatine jiyan kirinci jber ku merif peşiyan wan bigri
تقص پیشنگی دوی حوالین هنرمند بکن نو سوال حسن والله وسام وسام جنها پیدا دویت ایدی بکوی نو هولدانک برفره به تایبتی مثلا و هرمی عالی بادکا جی نزیکی ویا بله وادکا هرما بادکا بله بله تبخو بادکی نه از فرهنگی ما ای باشه اذا كباش حوال حسن كان اخوه ام استرانا كديجي اشتا جهدار بكلش بله ما وسام ای فلک با تدنالم با چه نرگس شلمسین التما وقت مهویا ام به دوستم بکسین ای فلک با تدنالم با چه نرگس شلمسین التما وقت مهویا ام به دوستم بکسین كدهت ما كدهت عبر جامه هود بي كاني كهارو بزيت وجيب خوانشان ما ببي كدهت ما كدهت عبر جامه هود بي كاني كهارو بزيت جيب ماشان خوين ببي ای فلک با تدنالم با چه نرگس شلمسین التما وقت مهویا ام به دوستم بکسین ای فلک با تدنالم با چه نرگس شلمسین التما وقت مهویا ام به دوستم بکسین آگری سارو و مری چاو ملت گش ببین او بهارا تهنی کشتی هیوی دارم وش ببین آگری سارو و مری چاو ملت گش ببین او بهارا تهنی کشتی هیوی دارم خوش ببین ای فلک با تدنالم با چه نرگس شلمسین التما وقت مهویا ام به دوستم بکسین ای فلک با تدنالم با چه نرگس شلمسین التما وقت مهویا ام به دوستم بکسین يلك سباس ساعتا وصاد جاري خوش هوال خمدار تا ایدی تجده پرکسیونی بردایه بس ایدی سر bağlamayı چما تجده بوی بردا تا bağlama تا بهتر درخست پیش ماموس تام دچون گندا مدعتا اون چون دعوتا ما هنا راقد ترود ام برات من بر طاوي يعني جبوي اسبيم چه مثلا جبوي دعوت بهتر تنبوري اسبيجم اساس دگرن ان دوی له به تنبور نه به ما وصل دوغش ما جي ساق دبو
کیپامش تنبور را داد سامه مقام وقتا ما پیدانی ما وسا اشتی کردلی ما وقتا ما بهنره و مدانی زمان هوا تنبوری تانی زمان ایده باشه هوا لازم کایده ام وگر جاره کدی ام سر کارو باره خباتین تا نه بوی چکرنا از بیجم استران آنجی آلبوم ایدی تزانی یعنی عالی تکنیکی ده عالی از بیجم ریباز ده هنگ آلبوم نزانم ایدی گلک حوالین هنرمند بیجن یعنی چکرنا آلبوم ایدی ورود زیده اوک ناینه یعنی از بیجم ده عالی گهدار کرنه داش برکو هر کس ایدی اینترنت بود که و همی استرانا و جهان تماشا دکی یعنی گلو چکرنا آلبوم باشه نباشه لگورته یعنی بس نبتنی همه کو از بو آلبومه که چه بکم تقبض دوه به میلیونان کس لگوهدار بکی لی وک بر همه که چی او ماینده ده بنوسا بله تو در حقیقت چید بیجی یعنی ما یک کار هنریه بکه برهمایی هبه لگور متشتره یعنی لفقط ایرو وکی اینترنت سوشال مدیا درکتی اما کسایت را دبن استران استرن تاویجن و تک و تک یعنی لگور من آنی وسا ابجا وکی جمن لگور من آنی وکی هنریه نین یعنی تقاض بلا برهم هبه و تشتی کوته بکی یعنی او چاندار بی هنراوی برات هبه یعنی او وی تعمیر برا هبه یعنی وی تعمیر مثلا وکی نوتی مانا نوتی ابیجم او کمی مهبون وان کما مازن بون یعنی بستران وان گودار که یعنی مو مازن ام تخوزن هیچ وان کما هبن یعنی شوپکی نشانی مدان یا شوپکی نشانی مدان ولی تخوزم هیچ هبن یعنی تخوزن همیشه شبکم یعنی راسته یعنی هر هنرمند دماغو از بیجیم اساسی ما گوتنا تبشکر ام آستنگی جبرا دارد ام جبرا دارد یعنی یا آخر راستی اوه امکانو درفت براستی جی که مرف دلخواز به مرف بخوازه او امکانو درفت آنها هی تکس نکاری وینا این کار بکن لی یعنی بلکه ها ورولو زیده صدی صد نل گرد داخواز و بندواریان هر کسی لی بلی تشتا هیجی که اگه مرف بقدر بچوک اجتناعی مرف نافرینه تشقى حاضر وكادو اما هنا قاعد بين دين بر مرف نب قدري بيت زاني ونجي مرف دكاري وي هين بهتر مرف مازن بكي هو حسن امسترانا كديجي جدنگتي خوش ام گهدار بكن تمام ما هي نوصل والله باورك افستراني وياك ديجي امي دور بدنا تمام تمام ام دستراني كلام كده ويلال مخريبه ويلال تخريبه بوار بجيبه خدينك كسب خديبه بوار بجيبه خدينك كسب خريبه ويلال مخريبه ويلال تخريبه بوار بجيبه خدينك كسب خريبه بوار بجیبه خدینک کسب خریبه
غریب خودیمه دلال خودیمه غریب خودیمه و بنا خودیمه دار الدویریم بحسرت مال باویمه دار الدویریم بحسرت مال باویمه ویلال من خریبه ویلال تخریبه بیوار بجیب خودی نکه کسب خریبه بیوار بجیب خودی نکه کسب خریبه غریبا که جامه و که سوا گلامه غریبا که جامه و که سوا گلامه دلالا دلامه بحسرتا دل خورتامه دلالا دلامه بحسرتا دل خورتامه ویلال من خریبه ویلال تخریبه ویلال من خریبه ویلال تخریبه بیوار بجیب خودی نکه کسب خدیبه بیوار بجیب خودی نکه کسب خریبه ساعت خوش وار حسن از باورم ام هیدی هاتن داویه برنامه خواه اجبوی تبلیبونا ویا برنامه ما رنگین نری ام گلک سپاس کن هوال حسن از هیویدارم کو پیش روزی هولدانین و هین بهتر خورتر و لیگرینین و هین برفرهتر و هیویه و هین مستر کو امه جاره کردنی امه و بخن میوان اجبوی تبلیبونا و جاره کرد سپاس کن بله تماشاوانین هجا از باورم کو ام هیدی هاتن داویه برنامه خواه و هفته جی بمینن خیر و خوشیده حیانی برنامه کردی به مهوان رنگ و روح کردی لبنده مبن ام استرانه داوی ولو هنیک ولو هریمی فولکلوریک یا بادکات به یا فارقینه دبه کلام که ها ادوی علی از بیجم حوالک مجی کامرامان جی بادکیه بلکو امنک ام سپاسی خوش حوالین خبر رجی اکیبا خویا رجی و هم خبر رجی ام دشیرین گلک سپاس کن کدو امکا و براستی جی پره بله حوال حسن ام استرانه تا ام برنامه خوب داوی بکن من دو تیه من دوله که تیه صدر دلا من دو تیه من دوله که تیه صدر دلا رو که دلالم گله من دوله لبر مالم بخره من دوله که راست بشت خملی من دوله در که کلش بیدلی من دوله من دو تیه من دوله دلا تیه صدر دلا من دو تیه من دوله دلا تیه صدر دلا من دوکا من چرندی من دوله دلالا من چرندی من دوله بجنا من دو بلندی من دوله وکس بنداران افگندی من دوله من دو تیه من دوله دلال تیه صدر دلا من دو تیه من دوله دلال تیه صدر دلا
من دوکا من عیانه من دولی رونیا چاوه عیانه من دولی روشا گندو جیرانه من دولی ناو خزالم بیانه من دولی من دو تیه 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 من دولی دلا تیه تیه تسبرات الله من دو تیه 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 من دولی دلا تیه تیه تسبرات الله من دو تیه 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 من دولی دلا تیه تیه تسبرات الله گلک سپاس سپاس خوشم گلک سپاس